Assalamu alaikum. Ode habi ene ba fi enyono. Be pie obana ke meni jahili jiame yichi fujian cheme ke ame ogajin kwata niji original kafiri ye. Kafiri original true mu fe lord original say ni jame hienye lo ye. Be ke anokwale ehani ame hefi ame aka anokwale emu ame na anokwale ana me pitikpa we ame principle ko na ame use noji ame sumoni psychologically mentally ame na bo akesin oh kumo mene me po kumo je bi epo na achon mene je lepo na echon boni o kumo mene je lepo na elebolo o ko bi akesin wono no yu ofe me na eko ye anokwale na yu for example moni ochon ake enyemi ko eju ni o ni yu e de na eju obi an o yu ake ni je bi epo na lebo ni je bi epo na echon boni ene principle ko ni amehie ke je blame ameche firauna ke koko me koko to mame jahili ko to mame jimi na me use na ke principle ne be mi na nabi Musa alayhi salatu wassalam e kanu kwale ba mehie na no kwale ba sha no ni firauna ke imambie ko me jahili ko me biji alam nurabbika fina walida ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ameke bone jebiane wole boye jeshiane wole boye jebiane no yinshi afipi jebiane achon boni jebiane afebone jebiane no hina kanta biameni tachole ten oya so mo ne ken biameni ofi one ken ni kafiri jibo so wanyeme wa men bia ke so mene boni o baba no ba ke one ken ye ko na me ke nya wo ba wo nya wo shu obla nu ne ke nyemi nu anabi Musa ke Harun je na kan ba chake wo mambie wo ka metwa shi ona nyumo dromo na wakase nyumo ba wote me koma yi wakase ni bi kumeke je ne mami wo nyumo dromo na beninye dwemo ko nye je na kan wo amagbala ni ama hani no ni bi kuma fi fan le je na kan be pie ke owie lo yo pe owu be pie ba nu ye wo mambi ne na ni tashi me ekumeme na meke amesolio shimwe amekpene ko ni islam shi ametwimi ni lepo awamana ni le kan bi biopo obana ka te yo me wi akesin ni me ni chon boni alhamdulillah me na me chon fe nwe nyumbo dromona te me go be ni chon mi nyumbo dromona die mi e wale na kwa ka me te me go chon mi ni bodo po efite no ko to be ni firauna nka nabi Musa kwa no po efite no ko shimbo dromona me te me ko chon mi ni ka me ba che na ba che amake Bradford kuna bila ke Bradford me no chon le o chon le hurufu le ijaiya alo chon le Qur'an boden chon le Qur'an kanemo o chon le hadith boden chon le nje hadithi enen ken chon no na bile Bradford da keshin illi ehio anabi sallallahu alaihi wasallam ya hadithi yolu e banye kana anabi sallallahu alaihi wasallam ya hadithi kome ne ken e chon shishilo e kome ne ke ko tu fe ne ke glen tabayishi e kome ne chon shishi abile le Bradford ni bodromona enen ken ni bodromona ni woni jemia mi jena kan wo buken bi ashi ni wo amefen wo ka me hishin onu ishi ni won pagba ke ko no ko ba ja America keje ni lemi chame bana kan de kan na me ko attache amede nche pona ba kase na ona gba chomuku no na esha amedi wiemo wuji wiemo abadu na ba wiemo ni gbomo be ni le a pseudoscience in the name of and in the metaphysics pseudoscience kagbo te to wiemo na ake ko e me powerful ene woni Muhammad na kan de kan ni mo drum na aswan ni mo ni jemi kan no ko ma jini Muhammad na me chomi epo ye islam ko alif ne kepo ye islam ko aswan peti pa na mo ego ba che akwete Musa mala akwete Musa alaji akwete Musa ngo drum na akwete Musa kenklen be ne kenami e ke nanya ke shin mi ne odo ke 2004 5 jememi 2006 na ta yo se ko yin echo si biami ne ba yo se yin ne kan ke yo se yin 2007 bi ne ba na me hu enam ebi mi po akesi ngbe ya kase ni ye ne ke mi akesi mi ne mi nwie dan ye ni na ekomi mi ne mi nwie ne ye bi ne ke mi akesi nje he mbomode ni nke kapete game eja ke ame ye heti don nyu ya kale akesi na gbe mi an lo biami ne to ni
ta cho le ten ekete ni bi ko me ne ya we ne eja na eja ne fila ke si bia ne le ho abola ke imam e ko we le on e ka adon kwale bon twe ko me ni no e ka ma ke me ne nyenye nya no kwale ke ya me gbe wo gbe bi asito 2007 to kan ke sin ka benke ne ke game ne social amete me ko me ameye hete kenye amba fite bomla wa mete egbe me onukpe ko na me wo mi nganu ani nete me penye ba na ke nchi he for so many years ole je ne to mi ni ebe ne ba na mi pode nje na mi ake shime ne mo ko ne e ka se ni umu mi to 18 years ago na mo e ko ba che na mo Odure Rashid de nche imam Odure Rashid de nche le de nche bia ne je bia ke se ba ta shi le de nche bon ni ne huruf le jaya kasimo ben kenya ke mafen maninye gba wo ka ba ni ne ta to le ten wo ba je muku shi wo ba yo anu kwa na anu kwa ba yo anu kwa ni dwama ne me fe no wo yu oje anu kwa le ko no wo dwama wo bote ko na ka kotoku wo fe ne ko na just mean to ma hani nyenye kanye shi aka nyumbo drum na nyumbo jemi ka jamete o me no na fe ke na me nyeni nye kase ko ni nyenye na ma aka shi me shi me ni eche almost 20 years ni hele ameshi aka shi nyeti ashi nya kase ya ni kenye kase nye ba na me nye ke yo ame fe ngme na me na amelemeni ji shinye me ni tafla che nye ke hechen ke nye efe nya atade kenye nunye nu kenye ni nye yo ewo nye na wonu shi keje na kan kwa bola ke nibi ni yo shije ko kase ne huruf le jaya po denje mene mamele alla mene mamele shaka no le ofla ke mene le cho ni mbo drom na ni mo jemi ke jameti meni cho mi ni ye ni mo drom na po ke she kwa mede nche wa me kwa me sa me batan class mu cho ameni mini wo je he no wo moni je chichi ke shagamoni je chichi ke shimoni ni mbo nutu mo no tu no e onyomo we kan nyombo yin we na je no ko na ke shi ochichi ni ye no ko na ke fi owie money onu mi shi onyumbo dromo na nke nyumbo dromo ni you of mi chi akechi nyumbo dromo ni because en gbeken bi ahye kwa ni le no kwa ma dwan ake mene ma me mo ekuma ni ta chole nyumbo dromo na onu mi shi mo fia mo no dwemo kan na mene echon wani ni mene okchon aka mene mo fen ba akechi ye teshin ji nkele tashin ye ko na chon nkele ni mene na shi machine chon woni mo ke ye jeme ni la ke mi kase na kan no ni ewie nkelete ne ka ke si le nkele kase ni ye braford alo mo ko akwete musa hia ni ne na kan mo etaje na ewie anu kwala nyumbo de ncha abile nyumbo abile sani nyumbo de nche akojole nyumbo hale ehani ehe finle ye ji muno ni yu o ka amale ni nyumbo afi mu hu na kan no mo le eke ami mu nke ami le braford ke le ke to mi edan ye bi ma se wala ma to nye no ko ni braford fi na teme in fa ko wonu shishi se me dan ni no shishi 2005 femi na ye Eid al-Adha I organize a cafe play ye masala chi ehie ni mi makane suratu nabai ni ya ni mba ni min kan ye na ta to le ten mba mi kan gbeken bibio JSS gbeken nimba min kan leji money ma kan ha because leji money organizer we money ya je na we money ji o money ji anwi no ji no ni je na keba ege ni no kan mi no fi na ka okay la mi no okay la ken na kan tan wo kole po ake si nken la no beke jimi teenager we money je na ji no na ntamele eke na afi nyomu eten we money je na ji no esimi she said me in Yose because for keje 2007 kabashi bia ne inchon me Quran inchon me ni je Quran pe inchon me ni your tertiary institutions you basic institutions you in the secondary institutions you ni na keshe I me ko me be na achoso omo ye ni kase mo mi ha I am ko podo ba na ke stubborn bia me no chon le ni enahi bia me no chon le ni she no la ke she me ne papa ko ba nye jemi ba bo teacher bo ba kudole bo ba dodole she me ne me kwa me nje woni je anwi ywe mo ni je na ji no wonyumo dromo na amete mo ku be in trouble ke ma ke she mi nke no ni yu amale ni a nke nyumo na me efia me ye je
ke mu no ni yu me mali nyuma fele na kan ha mi ke amete mo ko chemu no ba chegbe no ga shi mene ya kase ni yed no ni cha no no wa fi tenu nke wallahi ona ma fe ma no gba wallahi wo ka ba gbanye onu ncho mama mano fe ma no jamo fe jamo de wo jebu because e bo je mo ko kra je mo ko jibo ni wa ke shi wo ke bo chance na shi wo pa gbo nu ncho mama ni nu enu ni ncho ona ni nke we anu kwale ndwa ma ona ba ko ba che je wo ba fe ni na